kabisa rwose umutoza wacu ntabwo asanzwe. Umutoza wacu Darko Novic kabisa ibintu noneho akoze byo sinzi nimba mukeba arabyumva yarangiza akarara mu buriri. Uyu mutoza avuze yuko ibyo mwabonye mbere iyi kipe ya APR FC isezererwa kuri finali ngo hari impamvu nyamukuru yabiteraga ngo kuko nuko abakinnyi bose batari bakamenyeranye, ndetse kandi ngo nuko hari n'ibindi bintu bihishwe biri imbere. Ikindi kandi mu banyamakuru mu rubuga rw'imikino kabisa ibintu byagenze neza, aho barigani ba Rugaju ba Muco Anta abanyamakuru bose uzi mu rubuga rw'imikino rwose baba bahari, bose bagiye impaka cyane rwose kuri iyi kipe ya APR FC. Bavuga yuko iyi kipe ya APR FC iramutse igendeye ku murongo ubu ngubu iriho nta kipe yazigera ihangara habe na gatoya, ndetse kandi bakaba bavuze ko ikipe ya Rayon Sport ndetse na Polisi ngo aya makipe yombi ukahari ngo ikipe ya APR FC niyo ibanziriza cyane mu makipe akomeye cyane, ngo dore ko ikipe yo unarebye ku bakinnyi byo byonyine igiye ifite abo bose usanga ari abakinnyi babandi bakomeye bibikomerezwa, ku buryo wasangaga mu bihugu baturukagamo ibyo bagiye bakora wareba CV zabo usanga rwose ari CV za zindi zifite ubwenge buhanitse cyane bwo ku rwego rwo hejuru. Wagera ku musore wacu bita Mamadou Suriyawe ntabwo bamuvuga kuko iyo umurebye byo byonyine ukimureba uhita ubona igitego cinjiyemo cyane, dore ko iyo uyu musore afashe umupira uhita umenya yuko ibintu bigiye guhinduka. Indi makuru kandi tubafite n'andi makuru agiye akomeye haba kuri chairman, ku bakinnyi muri rusange ndetse n'abafana uko biteguye match ya APR ndetse na Marine. Ni ibintu rwose biri neza kandi bikaba fresh kabisa ku bakunzi ba APR FC. N'ubwino TV7 bagezaho urubuga rw'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe imwe rukumbi APR FC. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, udushigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda like, ubundi twikomereza mu makuru tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Ye kabisa rwose uyu mutoza wacu ntabwo asanzwe, utazamureba kuriya yunitse umutwe we akawufata akawubika hasi, utazamureba kuriya rwose ni umutoza w'inyoza, ni umutoza ufite ubwenge buhanitse, dore ko ngo ubu ngubu akoze mu jisho rya mukeba. Aho uyu mutoza mu magambo avugiye hano ku rubuga rwa Twitter avuze yuko ikipe ya APR FC mbere yaho ntabwo abakinnyi bari bakamenyeranye ku buryo buri wese ntabwo yari yakisanzwe kuri mugenzi we ngo yumve ko bagiye gukinana umupira. Buri wese yumvaga afite ubushake bwo kuba muri ikipe ariko adafite kuba yahindura mugenzi we kugira ngo babe bumvikana. Ariko ubu ngubu akanama karakozwe k'abayobozi bose bakuru bashinzwe iyi kipe ya APR FC, ubwo iyi kipe yavaga hariya mu gihugu cya Tanzania ubwo yahuraga n'ikipe ya Azamu bikarangira bayitsinze igitego kimwe. Hahise haba akanama gakomeye cyane biga ku bibazo byose biri muri iyi kipe, ndetse kandi umutoza mu bwisobanuro bwe yavuze yuko abakinnyi batari bamenyerana hagati yabo. Koko byari byo kandi nawe warabibonaga,
yahise avuga ko agiye gukora ibishoboka byose buri mukinnyi wese akamenyana n'undi ndetse kandi akamenya n'uruhare afite kuri mugenzi we ko agomba kumureberera koko umutoza yagiye abakoresha imyitozo ya buri munsi dore ko ku munsi bayikoraga bakaja muri gym ku buryo abasore bacu wasangaga rwose ari fitness ku mubiri ibintu bigenda neza nibwo rero impinduka zagiye zibariya kuri stade Amahoro iyi kipe ya Azam bakaza kwikubita ibitego 2 ku busa rwose umutoza yahise ahura na chairman ibirori biratangira dore ko babyinye karaca ndetse kandi buri mukinnyi wese yanyweye icyo ashaka ndetse n'ibihembo ku batsinze ibi bitego uko ari 2 nabyo barabibonye yari intsinzi gusa uyu mutoza rero akaba yavuze yuko ashaka gutsinda iyi kipe ya Marine ibitego 7 ndetse kandi no ku kipe ya Pyramide akaba yishakaho ibitego 2 kuko kandi ibingibi birashoboka cyane rwose umutoza yabigizemo uruhare ndetse n'abakinnyi yinanira rwose iyo abantu bishize hamwe Rayon Sport rero sinzi wowe muri Rayon Sport nimba unyumva rwose ntuzongere kuvuga kuri iyi kipe kuko ubu ngubu iyi kipe igeze ku rwego rwo hejuru aho mu rubuga rw'imikino rero ibintu byari byakomeye cyane aho rwari ruryohewe amajwi menshi cyane y'abanyamakuru bagiye batandukanye barigani ba Muco Anta ba Lorenzo abo bose bari bahari rwose batera debe kuri APR FC bavuze yuko iyi kipe ya APR FC idasanzwe kai hagiye kuza kuba ibintu mutigeze mubona mu mateka muri iyi kipe ya APR FC Nubwino TV7 nibagizaho urubuga rw'imikino mudushigikira mukanda subscribe like share comment kugira ngo tujye tubana namwe amakuru agiye atandukanye tugenda tubagizaho